Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Wantor News. Blai Piboro kini kilong ki khobor mutakasni. Ya kamen uhe officer ka Sarkar Jilla Dr. Manjunathan ala pedemlo yang cinglia postmortem civil hospital Shillong. Jauh Dr. Manjunathan Secretary Katra Animal Husbandry ka Jilla kala penuh borong khadu apreng ka jinon lang Menteri Katra Veterinary dan Animal Husbandry ubah ALF ketup lang ye kong Dr. Amparin M. Nangdo Menteri Katra Kakoi Titia ki officer nado ki chief secretary but ki wei ki lapoi lang bale borong khadu civil hospital Dr. Manjunathan bobat ya kakam principal secretary Katra Animal Husbandry ula khatno hakarta ka bahasa pesan Ularong jakam Indian Forest Service ha usnam arjasnyo na asam karte uyoro yak dan ACF DFO Hajuai Division kat ado bandaklan naga pertai ulabat yakam chairman Kamegaria State Pollution Control Board kajingklat jong Dr. Manjunathan kalong jidu nang yakinong tray katnat veterinary batnat forest namar kajingkit kya yakikam balaban syad daga sorkar Susu kanuksa kabangi yoi kajingklat utay uhe officer sorkar kadai kajingjia tali jongki officer sorkar berpentelun yakikam kam tamnilay ki officer na kiwi kijilla ki yaranti bah nakaleng kabo sorkar nadu menteri ramba ula pa kajing sekolam banyarap nakaleng kabo sorkar nadu menteri ramba ula pa kajing sekolam ban ajing yarap ban tempoy kamat utay officer shalaying kabadan ajala karska dakaling soy nagawati Kalong ko masusi siya hali awar ba niyo na kajingkit ko manjunat sekarang jadi bola trade pun senambat ni klub nok sendiri nagabo yo kabarandai mencoba ha itu selam sih bayang kita sem pernah kalian ke sorkar di dapat pau siya kajing do long ko ba kajing klub nok sendiri kung mengatip mengangkat kedudukan balik ini dah kesorkan bagi minyo cantik bawa beli kenat kelok kamdon huni don pun badang lai benain kadang pulung pun balekong kidon sisnong ki ngayo snow bagi niki officers ki bayar training kat lang batus so mantuna ki layar telun lang nado menenjamin war semyo ya kejingtip Sarkar kanung ino hay ni po at hindi katulad kampanya untuk poisuk ya kan net badang sa cukup siya kasnong cukup siya jan Bangalore siya karena kemen kita tang nyawa jadi siya yang on chief minister yang don siya kadon program kebekerja siya Hills nilayawan yang tip karay kulik sa iba nilayawan lang di siyawan hang ni banya Aishwa ya kecil sekolah ya kebahagiaan Animal Husbandry Department. So we are sending the condolence message to the immediate family and all the bereaved family. So may his soul rest to in eternal peace and strengthening all the family members, bereaved family.